Nubwo bigoye kumenya umutungo wa buri munyarwanda wese witwa yuko yabashije gukora ku mafaranga mu rwego rwo kwirinda umutekano w'ibintu bye yashakishije imyaka nayindi kugira ngo bene ingango batazamutera uwundi bakaza bakamunyaga utwe yakoreye imyaka myinshi cyane. Gusa ibi ntibikuraho yuko hari abanyarwanda babashe gutunga bagatunganirwa bagatunga gatubutse. Ibi bigatuma tubitirira abaherwe cyangwa se abajejeta faranga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko se ni bangahe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda muri umwaka wa 2026 bayoboye abandi mu rutonde rw'abakire 10 ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda? Ni mu nyemerere turebe urutonde rw'abakire 10 ba mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubyumve neza yuko uru rutonde rwatondetswe hakurikijwe ibigo by'imari bafite, imitungo bafite, ndetse namwe mu makuru yagiye atangwa n'ibinyamakuru bikomeye cyane ku isi. Ahangaha niho turaza kurebera akantu gasesenguye kanononotse kandi gasobanuye neza akantu ku kandi. Mbahaye ikaze mwese, Dive Corentin niko nitwa. Ahangaha turahera ku mwanya wa 10 tugenda tumanuka. Ku mwanya wa 10 turasanga umuherwe Sina Gerard umaze igihe mu Rwanda, aho yahashinze imizi kuko afite kampani ikomeye cyane yitwa Enterprise Urwibutso. Iyi ikaba iherereye mu karere ka Rulindo azwi cyane nko ku izina rya Nyirangarama. Uru ni urugendo rw'isaha n'igice uvuye mu murwa mukuru Kigali ugafata umuhanda wa Kigali Ruhengeri. Iyi kampani ya Enterprise Urwibutso ikora ibintu byinshi cyane, harimo agashya, akabanga, akandi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye cyane bigenda bicuruzwa mu ntara zose z'igihugu. Ubyumve neza yuko nubwo uyu mugabo atunze ibi byose mu buzima busanzwe n'umuhinzi, ahanini byinshi akora bikaba biva mu buhinzi bwe bwite. Ugendeye ku bikorwa bye, uyu mugabo amakuru yaherukaga gutangazwa yagaragazaga yuko yaratunze miliyoni 32 z'amadolari y'Abanyamerika. Ibikorwa bye byose bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire bose bayoboye abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga umuherwe Twahirwa Dudu akaba ari umugabo ufite ibikorwa bizwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibikorwa cyane bigendanye n'ubwikorezi. Akaba ari we perezida w'ishyirahamwe ritwara abagenzi mu mujyi wa Kigali RFTC, kandi akaba afite n'imigabane muri Ritiko ariyo yahoze ari Anatracom. Si ibyo gusa kuko Twahirwa Dudu afite n'imigabane muri kampani ya Jari Transport, ikaba ari imwe muri kampani zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bigendanye n'ubwikorezi. Si ibyo byonyine kuko Dudu hari na za gare ziparikwamo imodoka agiye afite. Uyu Dudu ufite ibikorwa bitari bikeya kandi byinjiza amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yaherukaga gutangazwa yagaragazaga yuko uyu muherwe afite miliyoni 49 z'amadolari y'Amerika. Ibi bikorwa bye byose bigendanye n'ubwikorezi bimushyira ku mwanya wa 9 mu rutonde rw'abakire bose dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga Jacques Rusirare ubusanzwe atuye mu mujyi wa Kigali, ariko akaba yaravukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mugabo abamuzi cyane bazi yuko akunda gufasha agace yavukiyemo. Ajya gutangira rero akaba yarashoye amafaranga muri Ameki. Icyo gihe yakoraga ibikoresho byo mu rugo, intebe n'ameza ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ariko uko iminsi yagiye ikomeza kwicuma niko yaje kuzamuka, nyuma yaje kongeramo n'ibigendanye n'amarangi, ari nabyo byaje kumugeza kuri Ameki Color. Ubyumve neza yuko uru ruganda rw'amarangi ari urw'uyu mugabo. Kugeza ubu ngubu uru ruganda rwa Ameki Color rukaba ari rumwe mu nganda zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byose byongera yuko afite imigabane myinshi cyane muri banki ya Koje Bank. Ibi byamugize umwe mu bafite amafaranga menshi cyane, kubera yuko amakuru aheruka yagaragazaga yuko uyu mugabo atunze miliyoni 32 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa karindwi turasanga umuryango wa nyakwigendera Bernard Makuza. Uyu muryango wa nyakwigendera Bernard Makuza ufite amafaranga menshi cyane, kubera yuko ari ufite uruganda rwa Rwanda Foam. Nyuma y'uru ruganda rwa Rwanda Foam ruzwiho gukora amamatera agiye atandukanye cyane, uyu muryango ufite n'inyubako nini cyane mu mujyi wa Kigali, nta muntu n'umwe utayizi, bayita Makuza Peace Plaza. Iyi ni inyubako yuzuye itwaye miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Ikindi kandi bakaba bafite imigabane myinshi cyane muri banki ya Koje Bank. Ibi bikabashyira ku mwanya wa 7 aho batunze amafaranga angana na miliyoni 78 z'amadolari y'Amanyamerika. Ku mwanya wa gatandatu turasanga umuherwe Mugisha Joseph, akaba ari we nyiri ikigo cy'ubwubatsi cyitwa Fair Construction, akaba anakibereye umuyobozi. Iki kigo cya Fair Construction kikaba gikora ibintu bitandukanye, harimo nko kubaka, gusiga amarangi, gushyira amashanyarazi mu nyubako. Ikindi wamenya nuko iki kigo rukumbi aricyo cyubatse inyubako ya Makuza Peace Plaza. Ubyumve neza yuko hari izindi nyubako zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda zubatswe n'iki kigo cya Fair Construction cy'uyu mugabo Mugisha Joseph. Mugisha Joseph nawe ari mu bantu bafite amafaranga menshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yaherukaga yerekanaga yuko Mugisha Joseph atunze amafaranga angana na miliyoni 165 z'amadolari yo muri Amerika.
Ku mwanya wa gatanu turasanga umuherwe Hatari Sekoko wamenyekanye cyane ubwo yubakaga inyubako ndende mu mujyi wa Kigali City Tower, akaba anafite imigabane myinshi cyane mu nyubako za downtown hariya muri gare yo mu mujyi. Hatari Sekoko kandi afite imigabane myinshi cyane muri hoteli ya Marriott Hotel. Iyi ni hoteli iri mu zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dukurikije ibyo bikorwa byose byaho haruguru tukubwiye, ubwo umutungo we waherukaga gutangazwa wagaragazaga yuko uyu mugabo atunze amafaranga angana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane turasanga Gatera Egide akaba yarashoye amafaranga ye muri SP, ikigo gikomeye gicuruza essence na mazutu. Iki kigo cya SP kinakunze kuranguza andi masitasiyo atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gatera Egide yabonye bidahagije ashora amafaranga ye mu cyayi, aho yahise ashora amafaranga muri Rwanda Mountain Tea. Ikindi kandi akaba yarubatse inganda nyinshi zitunganya ikawa zigemura hanze y'u Rwanda. Nyuma y'ibyo ngibyo byose akaba afite ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurance, kikaba kimwe mu bigo by'ubwishingizi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Gatera Egide akaba barurirwa kuri miliyoni 282 z'amadolari y'Amanyamerika. Ku mwanya wa gatatu turasanga nyakwigendera Tribert Rujugira y'abatwa. Ni kenshi uzumva abantu bavuga ngo tugiye ku mudugudu wo kwa Rujugiro. Uyu mugabo umaze imyaka mike yitabye Imana niwe wari warubatse inyubako itwa Union Trade Center. Iyi akaba ari inyubako iherereye hariya hagati mu mujyi wa Kigali, akaba ari nayo nyubako ikoreramo Nakumatt Supermarket. Uyu mugabo kandi yari afite amazu menshi cyane Gikondo, aho bari baramwitiriye umudugudu witwa kwa Rujugiro. Nyuma y'ibyo byose uyu mugabo niwe wari ufite ikigo gikomeye cy'uruganda rwakoraga itabi muri Afurika cyitwa Pan African Tobacco Group. Iki kigo cyacuruzaga itabi muri Afurika ndetse kigahatana n'ibindi bigo bicuruza itabi cyane byaturukaga mu bihugu by'Abarabu, cyakoraga mu bihugu bikomeye harimo nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi. Umutungo we waherukaga gutangazwa wagaragazaga yuko yaratunze amafaranga angana na miliyoni 352 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ahari mu baperezida bamaze kubaka izina ku isi bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yamaze kugeraho. Aha ni abaperezida bagenzi be bagenda bamwigiraho byinshi. Rero akaba afite imigabane myinshi ahantu hagiye hatandukanye, aho twavuga nko muri Bank of Kigali, Inyange, NPD Construction, Isco Security, Crystal Ventures ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hari urutonde rwakozwe rugaragaza yuko Perezida Paul Kagame aza ku mwanya wa gatanu muri Afurika mu baperezida bakize. Amakuru aheruka kugaragazwa yagaragazaga yuko Perezida Paul Kagame yari atunze miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere turasanga umuryango wa Rwayitare Alex. Ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, agakurira mu Rwanda, akiga amashuri abanza mu Rwanda, gusa amashuri yisumbuye akayigira muri Kongo. Nyuma yo gusoza amasomo ye mu gihugu cy'Ubudage yasubiye Kinshasa, abari akorera ibikorwa bye byo gutangiza telefone ngendanwa ya mbere yaje muri Afurika. Birumvikana neza ko uyu mugabo ari umugabo wa mbere watangije telefone ngendanwa muri Afurika, yitwaga Telcel. Izi telefone ze zigeze kuza hano mu Rwanda zirakundwa cyane. Ibi byose yakomeje kubikora nyuma za kujya muri Afurika y'Epfo, ashinga uruganda rwenga inzoga za divayi muri Afurika y'Epfo. Gusa mu mwaka wa 2007 uyu mugabo yaje kwitaba Imana, asiga umuryango. Uyu munsi umuryango we ukaba utunze amafaranga angana na miliyari 3 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari nawe munyarwanda wa mbere wabashije kugera ku mafaranga angana na miliyari y'amadolari y'Amerika. Ushobora kwibaza uti se ni ikihe kintu gikomeye uyu mugabo yaba yarakoze mu Rwanda? Nuko mbere y'uko apfa yari yaraguze hoteli Mille Collines. Ngurwo rero urutonde rw'abakire 10 ba mbere mu Rwanda. Ushobora kuba hari uwo waruzi cyangwa se utaruzi. Dusangiza igitekerezo cyawe unyuze aho hasi muri comment. Dive Korante nje niko nitwa, ndabashimiye. Icyo mbifuriza no gukomeza kugira amahirwe masamasa.